হত্যাকাণ্ডটা ধিক্কাৰ কৰি সেই হত্যাকাণ্ডৰ তীব্ৰ নিন্দা কৰি এনেদৰে চৰাৰ একাংশ লোকে এনেদৰে পিছ খুলি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এনেদৰে ৰেলী কৰি থকা মেঘালয় নৰ্থ ইষ্টৰ ছুইজাৰলেণ্ড বুলি আমি কওঁ স্পৰ্টত এনেদৰে এটা চেকা লাগিছিল যি চেকাই আচলতে সমাজৰ এটা জ্ঞান এনেদৰে তেওঁলোকে শান্তিভাৱে এটা বাৰ্তা বিচাৰিছে দেশলৈ শান্তিভাৱে এটা বাৰ্তা এনেদৰে ৰাজদৰবাৰৰ পৰা এনেদৰে आप लोग जो देखिए हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का स्विट्जरलैंड हम लोग शिलोंग चेरापूंजी को बोलते हैं आज ऐसा एक मैसेज गया है इसको लेकर आप लोग शांति का वार्ता देने के लिए पीसफुल रैली कर रहे हैं क्या बोलेंगे This is a piece organized by Masora. We're going to Ilaka Darbar Sahib Sovereign. The main aim is that from our side, of course, we'd like to express our disappointment to the family of Raju Srivanshi. The last few weeks back, and we pray that God gives them हाँ उसका पानी क्या बता है उसका वाइफ को जो थे उन लोग का पानी क्या चाहते हैं आप लोग क्या मांग करते हैं the law will take its due course. So we have on the legal system. So the law will take its due course. आप लोग का बदनाम भी हुआ है आईनी प्रक्रिया में फास्टी हुआ है विशेष शांति समय बाही को फास्टी हो And the main thing is that, of course, in the last few weeks back, we have seen that our area, to some of the media houses and some of the people, there have been attempts to tarnish the image of our area. But of course, through the outcome, what we have seen yesterday, it clearly shows the friendly attitude of our people here, and justice has come out. So we, on behalf of the people of Sora, would like to show to the world that Sora is a safe place for all the tourists to visit, and the environment also here. We all have a friendly attitude with all the tourists, and we do understand that we also earn our living through tourism. Okay, thank you. সুন্দৰভাৱে তেখেতে ইতিমধ্যে কথাখিনি কৈ দিছে আৰু তেওঁলোকে যি শান্তিৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে দিব বিচাৰিছে সোনম ৰঘুবংশীৰ পত্নীয়ে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে Sora area is a place for murderers, for crime, but now we have proved to the world that people of Sora is a peace-loving people. They will like that the area will be as usual. We welcome all the tourists with warm hand. Tourism is our lifeline, so we don't want any more disturbance in our area. এয়াই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে টুৰিজিম তেওঁলোকৰ বাবে লাইফলাইন এই মুহূৰ্তত মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ স্থানীয় লোকসকলে ইয়াত সমদল বাঢ়ি কৰিছে হাতে হাতে তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছে যে এইখন চহৰ আৰু চহৰত কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা স্থানীয় লোকৰ দ্বাৰা হোৱা নাই আৰু স্থানীয় লোকে এনেকুৱা ঘটনা কৰিব নোৱাৰে আৰু এখন সম্পূৰ্ণ শান্তিপ্ৰিয় স্থান এই শান্তি তেওঁলোকে শান্তি সমদল Wah, udah fidan kiai benar kalau tu jingja. Tangga ni, kan ini message.
Baik nong nong nak sign sora kila ya pak dah kena message dah kau dah tahu pokok plakat tu. If you don't know the truth, you better keep silent, cause silence is golden. Don't try to underestimate the power of Meghalaya police. Kasara jungi kayang rasang wat penjak buram bahkan yo ya katong. People of Sora are with the tourists, but not criminals. Stop blaming the people of Sora without any evidence. Ali. Ambil. Gimana?